Miboram ti Thawnthu lang pui chu kan soi zo ta a tuna chuan a Thawnthu in nga na hun le mun te plot structure te major theme te political intrigue chungchang te le characterization te chu thiam angin toite te in kan thlir zui le don ani pakhat na futuristic setting Miboram ti Thawnthu in nga na hun chu chiang taka zania kumsang hi somsari le panga le sang hi somsari le pako in kar ani amun hi Mizoram tuna kan chen mek na khovel le borak ang ni to si lo hi ani dystopian world tan ti mai ajak tu song to na changa tin chop khovel thar mel atar langa dystopian fiction hi literature le film setting chikhat khotlang nun song to na din ti du dana totalitarian control environmental disaster emo technological dehumanization emo mangalan tir chinani suffering injustice environmental destruction strict control le loss of freedom kan ti ang chi zong zong akeng tel veka hetiang Thawnthu te hian ahun lai khotlang politics emo technology lama thilthleng thalo te chu alan tira malam huna achelai ber anron pholang chinani Miboram te Thawnthu a setting kan mu dan tle mazong hantar langila pakhatna environment thim le bolho dark and polluted environment kumsang hi somsari le panga changa sang hi somsari le pakwa set novel hian dystopian khovel aron tar langa chuta chuan natural environment na satkin achiani ti kan hmuwa heram hi ni engemo rc emo omlo na mun thir thil siam le machine ribeng chengin akata mechanical boruak thim le nun na nei lo siam ni in alang panina kat khopui chunga non life in the city of kat khopui hi chun lama po thim ranga borak bolho le hlawam takawang hian mi ten an lu le mai an khu anga ya hei hian akhotlang huapa ecological environment chian hnuaya nung reng tura an beidan atilangani pathumna hun le eng omlo na absence of natural time and light sittinga thil langsar dang chu natural time lo hi ni heram hian kumtam takni eng amuto lova kat khopuya chuan jing chonu le tlai in thlauna aom to lo hei hian nun phung ati boizia atilangani palina technology awanga boruak chatna environmental destruction caused by technology he novel han khopui thim takhi industry lama masona chak tak le technology lama masona chak tak atanga lo chwa kani ti atar langa factory te power plant te nuclear energy siam chwa ti hian kumsang ni somruk le paliya chuan borak bol hlona sat takathlena chu chuan khopui chu thim takin akhu ni chumi awang chuan kat khopui chu ni eng thlen thei to lo na mun alo ni ta ni pangana artificial technology mason tak tak te advanced artificial technology environment la hnia ma se he khovel lo om tura hian technology hian ma son na sale ni ti kan hmuwa mishing angchi alem artificial human like figure kan ti hi na thok tu le mishing mamo phushuk nan siamania heng machine te hi mishing nen anin anga technology in mishing ain ton chan dan te athak danglam thei dan te a entirani parukna tunlai scientific structure le transportation modern scientific structures and transportation futuristic setting a hian scientific structure lian tak tak biosphere chi te thir building sang tak tak te atela transportation po achangkang ne ya intercity rocket po rang taka jin chhuana atan an hmangchang kai ni ti kan huwa building te hi electronic chip manga control ania chu chuan level shanga an changkan zia atar lang ani pasarina digital control le surveillance digital control and surveillance technology hian computer server internet le email mangin inpiak po na le social system athunu na ni ti kan hmuwa tracker le fingerprint technology mangin mimal chui zung zung ati ol sama digital system in ro rel na le ven himna athunun dan hi aron lantir bok ani paryatna technology manga rathwam ni surveillance system te technological weapons and surveillance system he Thawnthuwa khotlang nuna hian rathwam changkang le enkul na manwa te a oma silai le cctv footage te hi ven himna le chui chana atana mandu changkai tak an nia hei hian monitoring le technological control in mun poimo tak alwati atar langani plot structure
Miboram ti Thawnthu plot hi complex plot anga ngai thei ania achan chu main story line na ombaka subplot inzom khom inge moza ta omani plot boy thak deuh chu narrative line tam tak character sang sang le boy ni sang sang inzom khomin climax le resolution asiam hi ni pakhat na main plot awak vaya phubalak na novella central plot a hian awak vayan phubalak ka tumda na langsar hlea afanu chu melma ten an thata he thil thleng hi a Thawnthu tikal tu ber alo ni ta ni wak vayan lungai na nasatak aton chu zoi zoin thinjim na le phubalak du na a changta a hei hian thil sual ti tu zong turin a che tira wak vaya zin kong mang hian novel hian mishing riluna na lungai na thinjim na dikna le phubalak na te a pholang ani pani na subplot unaute inkara politics lama buaina subplot poimodang pakhat chu unaw zalen thangale brigadier kolriate politics buaina chungchang he ni thisena inzom ni ma se anin leichin na chu buaina in ilna le phatsan na in akhata political power an nei theina tura an beina hian shwai tu te jinga du thu sam manipulation le in ilna aron lan tirani an thil tum ti hlotlin na konga hian wak vaya hi an mangchang kai dun ve ve a hei hian phubalak na ram man na le politics Thawnthu a thlun zom ani pathumna minor subplot thanseya phubalak na subplot te naw jok ma ni se omjenei tak chu thanseyan afapa kumriat mi thi na awanga phubalak atum na hi ni he Thawnthu kalphung hian mimal shom tor na le dikna lam atar langa novella phubalak na hian ra chadang achwa lem loti atar lang bokani palina plot sang sang te inzomna interconnection heng Thawnthu sang sang te hi atopa chuan ai inzom le veka wak vayan afanu thi na a mo phurtu te chunga phuba alak na abik takin minister ramthar hluna ne na inzom zalen thang le brigadier kol ri ate inrol na politics buaina nen a thlun zom tlata hetianga inzom na awang hian narrative chu tension te suspense le besei lo thil thleng tam takin a Thawnthu aron ti hausata ni complex plot apum puyin novella plot structure hian mimal lungai na phubalak na le political struggle te chu futuristic dystopian setting chunga athlun zoma subplot tam takhian mimal inzom na thuk tak thunei na inchu na le in hial na te aron tar langa Thawnthu ngai nom tak le ngai to na ti boy thei tak mi ti bengwar thei bok si ani pathumna characterization novella hian characterization hi thil poimo takania achan chu Thawnthu hi achangtu te thil ti le ril ruput manglan na berani wangani achangtu te hian mishing ni phung sang sang lungai na thil ti theina thil tum le in elna te an entira achangtu poimo ber ber te wak vaya political party leader minister ramthar hluna te afapa ko te zalen thanga le auna pa brigadier kol riate anni hi he Thawnthu a character langsar zol te chu anni pakhatna wak vaya hi novella mi poimo ber jinga me nia afanu thina awanga hun khir tak tak tong chhowani afanu melma ten anti hlum hnuwa anun chu adang lam veka he thil rap thlak tak khian na satakin na honga Thawnthu chung zonga athil ti chan ber alo ni ta ni atopa po he thu ramle namta ni mo kati zauzai chu diktei phubakal kong mai alo ni ti hi kan hu ni alungai na chu zoi zo in thinjim na le phubalak du na sataka achangta a he emotional trauma awang hian wak vai chuan afanu thi na amo phurtu te chu shematum tlata ami zia hian pa thinlung le ril chung ril lama shom torna alantira mimal lo na in mi chu tharum thon na le phubalak na konga ashwai theidan aron tar lang boka chuti rwa chuan mishing ril ruput mang le ro rel na inkar buaina mi boy thak tak tak rin du berpo shat fya tir lei theilo angin achang chuan alantir bok china ni wak vaya character kan han en hian achul huna riru le mi zia thak tanglam thei round character ni in na langa afanu thina awanga indom kun mai lawa ama a ti tur ma choplen tum tlat midangin alaka rin na an nga na zong zonga po ti hlotlin tum tlat mi ril rupui tling takani ti kan honi pani na phir unaw zalen thanga le brigadier kol ria phir unaw te hi he Thawnthuwa mi poimo langsaran nia phir ti taka an mel po ai nanga a Thawnthu tir lama kan hu angin
bangkila TV a ti te zinga pakhat chu ama ading brigadier Korea nen chuan mithumun mai le lam ti mai thei an ni TV a Mizo na chuan zalen thanga zalen pol ti a inziaka akil le lama sabalem chin chhia na ang chia chu puko laban buna chuan a chuang ve ti kan mu nge puko la chuan akut ding lam bul chu a thuk ro reng chin bok an una winkara hian in elna thil tum le thil tum thup te a entira wak vai chuan atop lama Korea ne na anin beina chuan I uthangan ram le nam shal tu ati che ati hial Korea chuan politician cha kan ni lo ti ishat kha hel lu bok ve mai kani alo ti ve boka anuwa chuan Korea chuan uthangaril rema idin mun ichel chunzom chuan zoram tan be se la omang ke chu da chat ngai kani awangin katana rem ruat lam chu kapan mayang ati zui zat bok zalian thanga nen hian in kung kai na nai tak nei ma se an in kar bo ruwa ki buai na le in el na in na khata an in zom na hian buai na chu ati zwal le ya a chan chu an background ni nang ma se thil tum shang an nei wang ani phir u naw te hian arukin shwai tu thu nei na chu an do dala chu chuan politics lama in rol na le rel ru lama in hial na a thlen ani zalen thanga thil tum chu a chan viau lain Korea lo tal boi ve em chan ero shat fia har chin le zalen thanga hi alan tira changin paril runghet tum mo mal nei ani ti alanga zoram zalen na po swal chuak tu apara lor ve ma a party dangin an he chu lai po a beidong lova malam panchang changania wak vaya du sak em tu le an hwaya thokte tan po a rinom takani ti kan huwa chutiang mi chuan ni awangin atopa buaina nasa taka to lai po in mi puin an mangain an du ema political thila anin beina po ne na achangta ni kha pathumna minister ramthar huna political shwai tu minister ramthar huna hian novela futuristic society a hian thuneina thunun na le political power entirani shwai tu ani angin politics kal phunga din mun he tak achela khotlang nun hong thei thutluk na tam tak ang hongani ma se ami zia hi mi hwai senemo miro pui emo ani lawa chu ai chuan political manipulation le buaina a inrol thuk zo kani ti alantira athil ti hian shwai tu ni na thim thunei na lamjok a pholanga chuta chuan thunei na hian in el na le thutluk na siam na konga a shwai ni hemi zia mang hian eiruk na le politics thunei na man diklo chu atopa chiat na thlen tu ani zia a pholanga afapa ko sali a chanten an mishing pui nulat leirol chunga tu to ka nuaman leng lai po a thu cha shil lawa athunei na manga midang athunwai na sachin zia kan mu hian pacha le shwai tu cha ani lo zia a pholang le boka ko sarwanga mu nuwa atwar na lut tukin silaya alu athlo dar ti thu kan mu zui le ta ka phei chuan mi hwai sen thil ti ni in kan mu thei lo ni chu wangin heram shwai tu character hi nun chalawan nung te top na rap thlak zia pholan na atana entir na chatak ani palina major themes novel hian futuristic setting complex plot le character te thil ti mangin thupui theme poimo tak tak atar langa heng thupui te hian char tu te chu thonthu om zia le atumber sha thiamna apichhin ani pakhatna revenge and justice novel thupui ber pakhat chu phobalak le dikna niya abik takin wakwaya mi zia manga entirani afanu lung chia thlak taka thi nu chuan wakwai chu lungai na le thinjim na in atwama alungai na chu zoi zo in thina mo phur tu laka phubalak du na achangzuya he thupui hian rirul lama zo na poimo tak asiamani phubalak le dikna chu aina ngem wakwai chuan phubalak chuan a thin lunga thlamwa na thlenang ti arin rualin phubalak na chuan tharum thona le sheomna na sa taka thlen thei ti ashebok he thupui mang hian ajak tu hian lo thina awanga rilunat na le phubalak na awanga thil thleng lawam tak tak te atar lang ani pani na power and political manipulation thupui thim poimo dang chu thunei na le political manipulation he niya chu political leader ramthar huna le phir u naute zalen thanga le Korea te inkar thu ni inalanga an inel na hian politics thunei na in buaina thil tum le phatsan na a thlen thei dan atar langa an vai hian kat khopui chu thunun an tuma wak vai telin midang te chu an mimal thil tum ti hlo tlin nan an mang boka he thupui hian politics mel thim lam alantira chuta chwa shwai tu te chuan thunei na vun reng emo nei emo tumin mishing le thil thleng te chuan mang changkai chin ani
a thon thu hian ei ruk na te in il na te le khotlang nuna thu nei na man dik lo that lo zia te a pho lang ani pathumna family conflict chung ko in lei chin na po hian novela hian mun poimo tak a changani unaw phir zalen thanga le kol ria te in kara boina hian thil tum le in hwa ta hian chung ko in pum khatna ati cha thei dan atilanga mun inang le thisen in zom na nei ve ve ni ma se thu nei na andu na chuan mel ma a chan tir ani chuti rual chuan wak wayan afanua mangai na thuk tak chuan chung ko in zom na lam atilanga Minister Ramthar Hunale afapa ko sate in lei chin na atopa thi na mani in ti hlum na thleng po khan kan hu boka than se le afapa kumriat mi chungchanga po phubalak na tho kan huwa chu chuan pa in afa mangai na thuk zia atar lang le a palina human survival in a dystopian future he novel hi kumsang hi sumsari le panga changa sang hi sumsari le pakwa a thil thling ani a dystopian khovel ni le thingom to lo na le khopui te chu khirin na khata he setting hian khotlang nun phung a hlo to a khovel khau le thil siam chwa artificial world ta dam kho chwana turata na be ngai to khotlang nun alan tirani dam kho chwana tur hian mishing te din mun har sa takara kanin siam rem dan le khovel che to taka po nun na thil ti the na le omjenei tura be chon zom zel dan asoini boruak chana le technology thunun na awanga thil thleng thei tur chungchanga po chair tu te minbo khan lo kani theibo pangana moral ambiguity Miboram ti Thawnthu hian moral ambiguity chungchang tar langa chuta chuan thil dikle diklo in thlo na chu achang lo fo thin wakwaya politics hrai tu le unaw phirang chi character te hian an mani tumle rin danang zelin an chevika wakwai hian ami mala afanu chana wangin phubala katuma political character te ro chuan thunei na nei turin midang te an manipulate thung literature chuan moral ambiguity hi character ten du thlanna har satak an siam ngai hunlai din mun kher tak an ma chon hian a thleng thin achang chuan chan thatak nein thil diklo an ti theya thil thatak ni ma se ra chalo tak a chwa theibok hetianga thil boi thlak tak awang hian char tu te chuan mi hwai senemo mi swali mo ang mai in an soi sel ngot thei heklo wak wai chungchanga hian han soi le lokila afanu ti boi tu kosa thattura an ti laya thatlowa achwa ama zokin kosa kutatla ka wanga zel tang tura a in pek chungchanga ka chuan thil chatia kan ngai mai thei chen khatan chuan a thlak tak ani thei thobok afanuan tha wanga wak wayan kosa a tha tak dan po hi anun ron thlak ti to kan omle tho mai thei boke chen khatil ruwa ero an hun lai sa khwa po an shat mu mal to lo nuwa thil thleng ani to wangin wak waya che dan hi atur ve reng alom tia thiam chantir anom ngein arinom bok amei ro chu phubalang na khan limna twan tling apelo azu chu arin anga thlum ani heklo ti po kan hmuni zalen thanga chungchanga chuan tummu mal tak nei zoram politics a chakber ni tuma thei top chwa ani thu kan hmuwa brigadier kol riale thanse yate hi engwanga helte tlat nge an ni a inge an tum ti hi achang lo thina ato pai ro an boy na chan ber chu alang fe fe ya chu chu phubalak bokani thanse ya boy na chan ber po afapa kumriat mi thi na wangani ya amei ro chu amishing pui te chunga anun ron jate rin tla kani lo jate elril na le bum na manga ahun ahman ring awang ro chuan wak wayan chuan te khin chi ral ni in an lang le si lo chuti ralin atira changa atop thlenga athon thu khalkal tu te zinga mi poimo antagonist villain ti poin asoi thei boka minister Ramthar Huna thil tum chu achiang beu thunga mi ho satan wan ramalu ahar satur zia an soi chin ang bokin Ramthar Huna te pa fa tan po be sei bo ni inalang achang tu te zinga hian chafam kim manom lo he thil hian mishing thil ti hi ril ruput mang thil tum le om danin ahong chwa ani ti atilang ani parukna romantic love he Thawnthu hian wak waiale safirite inkara hian langsar taka lungdi mangai na tarlan ni loma se atop don naya safirin ding de lip chunga wak waya han pop zau hian ngai to na aron lwa ve bok a Thawnthu pum puya info kis kan mu om chun ani hial ome safiri chongkam ka hlau lo che ti hi kan hule zeu china ka ngai na che ka ngai lu tuk che ka mangai che
karing tok che alom ti te ai ma ril ru khoi ni inalang mei che feelings atar langa mei chia in angai nat le athamwan pui em ani ti atar langa atong kam hi athui lo na in thutam tak kapai ni ka kap she hau lo che nia ti ang ma se akap hau se lo heng zong kan hu hian anni pani in kara ri ret om hi lungdi mangai na kan ti chu ni lo vek po in ateu ther wiawang conclusion apum puin heng thu pui phubalak le dikna politics thunei na chung ko boina dystopian khovela dam kho chwa na te hian novel hi atinga inom ema chair tu te chu mishing ril ruput mang khotlang nun phung le malam huna om theite ngai twa lok turin min fui bokani Miboram ti Thawnthu hi Thawnthu ngai nom le beng war thlak takania achong thuwa khe chwa tur thu chatak tak bo alom chewa chongkau chele a presentation chungchang po soitu thanem tak alomani amei ro chu kanjak zo sing tak don chuang loba chuwangin hemi china hian kan du tok to mayanga hele khabujak tu pujon chhana po hian novel ja lama talent jo pui tak anei ti kan shita a chuwangin Thawnthu dang le khabudang chatak tak jak zel turin du sakna kan lan mol mole